السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فعز واشرف مكان خير الأوطان، من مشرق الشمس فيها لين مغربها. سلام يا هامة الحكام سلماني، تحية عن ملكنا ما نجنبها. الحاكم اللي مديحه يطلق لساني، تنشر له البيض في عالي مراقبها. رمز الوطن والمثل، والقايد الباني أزكى سلايلها للتوحيد وطيبها. واثني سلامي عليكم. umuryango wa jizya niki jizya twareberaga hamwe hadithi zivuga uburyo abayisilamu batanga umusoro bawuha abayisilamu mu bihugu bya kisilamu. Byumvikane ngo ibihugu bitari ibya kisilamu abayisilamu bagomba kwitonda ndetse no kwitwararika ndetse no kudahutaza utari umuyisilamu ndetse bakamwerera imbuto, kubera yuko ineza wagiriwe n'uwakugiriye nabi imuviramo ivuga butumwa ryiza, kuko ukamugaragariza ko wemera Imana isumba byose, umuremyi w'ibiremwa byose. Muri iki gihe ikoranabuhanga rigenda ritworohereza ubuzima, Alpha Technology iza nk'igisubizo cyizewe ku bibazo byawe byose by'ibikoresho bikoresha amashanyarazi. Waba ukeneye gukoresha telefone yawe yagize ikibazo, gusimbuza ikirahure cyangiritse, gukoresha televiziyo, radio, keto cyangwa ipasi byangiritse, cyangwa se wenda ushaka accessoires zose za telefone zigezweho, Alpha Technology irahari kandi irabikora vuba cyane, neza kandi mu buryo bwa kinyamwuga. Alpha Technology ntidusana gusa byo gusubiza ubuzima ibikoresho bya electronique, ahubwo turi n'ishuri ry'umwuga kubashaka kwihugura yewe no kwiga ubumenyi bufatika bavana mu bushomeri nko gukora telefoni, televiziyo, radio, ipasi, keto n'ibindi bikoresho bikoresha amashanyarazi, kuko twemera ko ubumenyi ari ishoramari ridapfa. Dufite serivisi z'irembo zitandukanye, dufasha kandi abifuza kode z'ibizamini byo gutwara ibinyabiziga, tubashakira kode z'imboneka rimwe zo mu Busanza. By'akarusho tunabafasha mu gufungura no gutunganya imbuga nkoranyambaga nka WhatsApp, YouTube channel, Facebook, TikTok, X, Snapchat n'izindi, byose bigakorwa kinyamwuga. Alpha Technology dukorera i Kanombe mu Busanza. Duhamagare cyangwa utwandikire kuri 0782 32 0880. Alpha Technology, aho serivisi nziza zihurira n'ubumenyi. Lakini shekhe, punguza kidogo. Dini si jihadi tu, kuna swala, kuna zaka, na huko amewachia kipande hajakimaliza, atakimaliza Jumaa ijayo. Jumaa itakayofuatia kipande kimesahauliwa, na sababu ni 10,000. Na ndio maana wengine wakajua kuwa Muamerika ameua Waislamu, lakini walipoalikwa futari na balozi wa Amerika wakaenda. Hatukuwa laumu, kwa sababu wengi wao kula nyama huwa mara moja kwa mwaka, pengine ni Idi mpaka Idi, tena Idul Haji, zile mbuzi zimechinjwa nyingi ndio wapate. Kwa hivyo wakialikwa kwa balozi wa Amerika wakijua watakula nyama, itakuwa siku ya pili katika mwaka. Kwa hivyo hatukuwa laumu, lakini tuwaambia Waislamu kweli, kama kuna shekhe ana athari ya imani katika moyo wake na ameona Waamerika wameua Waislamu zaidi ya mamilioni Iraq, Afghanistan, Somalia na kila mahali, ingekwenda kukaa penye balozi wa Amerika? Mcheni Mungu mashekhe, mcheni Mungu mashekhe. Ijapo mulisoma kwa ajili ya kutafuta kazi, hamukusoma kwa ajili ya dini, lakini rudini nyuma sasa, mubadilishe nia, muitumie elimu yenu katika dini. Huenda Mungu akawakubalia tauba, kwa sababu shekhe atakwenda kwenye madrasa aambiwe, bwana utalipwa 10,000. 10,000? Mimi na shahada natoka jamia 10,000. 10,000 ni ya thanawia bwana. Ndivyo walivyo hawa. Kwa hivyo wa jamia ni ngapi? 40,000 bwana jamia, na shahada ya jamia. Kumbe hukusoma ilmu kwa ajili ya dini, umesoma ilmu kwa ajili ya shahada, upate mshahara mkubwa. Umevumilia jamia kwa ajili ya shahada. Ndio nenda katika vyuo hivi sasa hivi, huwa wakikuambia hadha alamul qirtasi au alamul awraqi, huu ni ulimwengu wa makaratasi, ni ulimwengu wa makaratasi. Wakihadharishana,
Usiikose shahada ya thanawia wewe, ni ulimwengu wa makaratasi huu. Wakati tulipokuwa thanawi yetu ilikuwa ndio mwisho wa thalith thanawi, mimi nikashukiwa kuwa nimeshirikiana na vijana wa pale Kisauni kuwanyang'anya msikiti Mahad Kisauni. Katika walioweza kunikabili ni msimamizi wa kile chama ambacho kimejenga Mahad Kisauni, Islamic Foundation, aitwa Muhammad Mukhtar Rau. Akaniita ofisini, akaniambia tumesikia washirikiana na wale kutunyang'anya msikiti. Akamwambia la, mimi sikufanya hivyo. Akanambia wajua nitakunyang'anya shahada. Ilikuwa bado miezi mitatu tufanye mtihani. Wajua nitakunyang'anya shahada. Akamwambia si tatizo, ninayo la ilaha illa Allah, shahada tosha, si lazima shahada ya karatasi. Akanambia wajua naweza nikakufukuza hapa mimi. Akamwambia haina tatizo, hii si janna, ni Mahad Kisauni. Ubaya kufukuzwa janna, hii Mahad Kisauni, fukuza. Ukikosa shahada ndio mimi ninazo, sijui ziko wapi, sizijui ziko wapi, ndio utakuwa kusoma, kwa sababu wamekuwa ni pato kwao hii, na ni jihadhar. Imamu Shafi'i rahimahullahu asema tulipoisoma ilmu kwa ajili ya dunia tulikosa dunia na akhira, na tuliposoma ilmu kwa ajili ya akhira tulipata dunia na akhira. Alipoitwa Imamu Shafi'i rahimahullah, ngalema ulama waliosoma kwa ajili ya takwa hawaogopi. Khalifa amekwenda kumuita, aitwa na khalifa, asemaje? Al-ilmu yu'ta wala ya'ti, al-ilmu yu'ta wala ya'ti, ilmu hufuatiwa haiendi. Akiwa nitaka aje hapa leo, mashekhe wetu waitwa na balozi wa Amerika wenda, na Imamu Shafi aitwa na khalifa anayeweka hukumullah, asema al-ilmu yu'ta wala ya'ti. Hizo ndio diaya za wiki hii zilizoko kwa mashekhe, na hatutowaacha mashekhe madamu hamjakuwa na takwa. Mtanyoka hata kama ni kwa mboko, mtanyoka. Mtatutangaza katika mimbari kisha mtachoka, mtayatoa makaratasi, mtaishiwa na pesa, lakini tutawanyosha hivyo hivyo na hatuwaati kuwanyosha. Subhanallah. Liwatoni wasema Abu Drogo hana elimu yoyote. Ni kweli, si kwani ni urongo? Ni kweli Abu Drogo hana elimu, lakini ninalolisema mimi, mwenye elimu aje asimame asema si kweli hivyo unavyosema, dalili haisemi hivyo, hadithi haisemi hivyo, wala aya haisemi hivyo, ndio kujulikana mtu ana elimu au hana. Haya ninayoyasema mimi yasikejeliwe kwenye mimbara. Yule hakusoma bwana, anzungumza hili, hadithi yasema hivi, sivyo hivi, amezungumza hili, aya yasema hivi, sivyo. Huko ndio itajulikana kumbe yule ana elimu. Lakini kusema tu hana elimu, hana elimu. Na waambia tena vijana, mimi mwaka wa 93 baada ya IPK kuwa ya regarega, mashekhe waiuza, wengine wakahongwa boti. Sasa huyu shekhe ni kuhongwa mswahafu au hongwa boti? Boti ataifanyaje imamu? Walihongwa boti, ikaiko pale Madubaha, wakaiuza IPK. Hasa mwaka wa 93 tulikuwa na darsa pale Sarigoi baada al-asri. Watu walalamika, wanawake Ramadhani wazunguka uchi kwa ajili ya kutembesha uji. Tukakaa na vijana wa IPK, kulikuwa na vijana wana ikhlas katika IPK. Tufanyeje? Tukasema tuwatandike wanawake wanaozunguka uchi. Na ikaanza, ilikuwa 93 Ramadhani ya kwanza. Ikaanza, na tulipokuwa pale Splendid, mwapajua Splendid, kuna wale wanawake makafiri huvaa mabuibui, na kulikuwa na Muislamu katika wanawake. Kijana mmoja akamwambia, tumesema msizunguke tena usiku hii Ramadhani. Mwanamke akasema hata mtume hakufanya dawa hiyo.
Ina maana Muislamu huyo. Yule kijana akamwambia wacha nikuelekeze Mtume alivyofanya dawa. Alikuwa ana kigongo amekifunga waya wa taa, akamtandika, akamwambia Mtume alifanya hivi, wakakimbizana. Ikafaulu wiki nzima, ikawa watu waogopa kutoka Ramadhani, na tukagawanya makaratasi kwa maduka ya nguo, msifungue usiku, na watu wakakubali kuyafunga maduka yao usiku ili wanawake wasizunguke usiku. Mashekhe wakapanda mimbar. Hakuna dini hiyo, ilikuwa mashekhe waje watuone hivi mnavyofanya ni kweli kuondosha munkari, lakini tukaeni na sisi tufanye hivi. Walipanda mimbar. Hakuna dini hiyo, hiyo dini ya kupigana hakuna katika Uislamu. Azaniyatu wazani fajlidu kulla wahidin minhuma 100 jalda. Katika dini ya Uislamu hakuna kupigana. Subhanallah. Saidna Umar wakati wa khilafa yake alipita Madina, akasikia wasichana watoa mashairi ya kumsifu mwanaume mmoja aitwa Nasir ibn al-Hajjaj. Saidna Umar akauliza, kuna mtu anayemjua Nasir ibn al-Hajjaj? Abdurrahman ibn Auf akamwambia, naam, namjua mimi, Amirul Mu'minin. Kamuite uje naye hapa. Nasir al-Hajjaj ni mwanaume ambaye Mwenyezi Mungu amemjalia sura mzuri kiasi ya kwamba wanawake wampenda mpaka wafitinika, wafanya fitna, ndio wakawa waimba mashairi ya kumsifu Nasir ibn al-Hajjaj. Saidna Umar akamnyoa kipara. Nasir ibn al-Hajjaj amwambia Amirul Mu'minin, sura hii mmejibandika mimi? Si ni Allah ndiye amenipa? Kama wanawake wafitinika, mimi nakosa gani? Saidna Umar amwambia, kosa si lako, kosa ni la Amirul Mu'minin ambaye ataona huenda kukatokea zina katika Madinatur Rasuli sallallahu alaihi wasallam, na suluhisho liko. Kwa hivyo msikulaumu wewe, najilaumu mimi. Lakini mambo yenda kwa fashion. Aliponyolewa akawa mzuri zaidi. Saidna Umar akamtoa mji kuogopea isije ikatokea zina katika Madinatur Rasuli sallallahu alaihi wasallam. Kisha mashekhe wasimama, hakuna hiyo dini hiyo. Sasa huyo alikuwa anakosa gani? Hajashikwa amezini, hajashikwa amezungumza na mwanamke, hajashikwa atongoza. Ni wanawake wenyewe wampenda, wamsifu. Sasa kosa lake ni nini? Kwa hivyo ndugu yangu Muislamu, haswa barobaro, wewe kama mimi barobaro kama wewe, jihadharini na mashekhe. Tumeviona vituko vyao. Tuko na mashekhe kuanzia mwaka wa 87 tukiwafanya manabii, kisha wakituuza. Mwaka wa 87, haina haja kuyataja majina, kwa sababu ukitaja majina mashekhe waislamu ambao ni wale Waswahili, huwa kama umesema Mungu wawili, wanavokasirika. Lakini mwaka wa 87 kuna mashekhe tukiwafanya manabii, watu wakifuata madarasa yake kila mahali, wakatuuza. Ikaja mwaka wa 92, mashekhe wa kwenye mimbari wa IPK watutia hamasa. Subhanallah. Na kuna kijana mpaka leo ni kiwete kwa sababu ya mashekhe kuwatia hamasa siku za IPK. Yuko kijana mmoja Kaloleni pale, alipigwa risasi ya kiuno, mpaka leo mkiwete, pamoja na wengine wamekufa. Kuna mmoja alikufa pale bondeni, kijana wa Mkunumbu yetu Omar Fifa, alipigwa risasi pale bondeni. Na siku iliyochoma Malindi basi kuna vijana 8 walipigwa risasi, na vijana hawakukimbia mpaka wakazichoma, kwa sababu mashekhe wasema dini ile, na vijana wakajua dini. Kisha wao wakaitwa na Moi, wakageuka pamoja na vijana kuwa mviwete.
na mwaka huu uliopita mkambiwa Raila sahaba, mashekhe waliwaambia, na kampeni zikifanywa misikitini, kweli urongo? Kisha wawapi kina Raila? Kwa hivyo midomo ya mashekhe tu unkwisha wakati wa kudanganywa vijana. Lakini nyinyi mkienda majumbani wa mkaambiwa Abu Droga wadanganya, mbona yeye hendi? Au sio? Lakini mimi nasema hivi, kwa uwezo wake Allah hatutakufa vitandani kama wanawake. Na Mtume asema, man sa'ala Allah ash-shahadata bisidqin ballaghahu Allahu manazila ash-shuhada wa in mata ala firashi. Lakini hatutakufa vitandani. Waambieni hivi, Abu Drogo atakwenda, kutoke mmoja tu aseme kama anavyosema yeye, darasa 2 tu asiongeze ya 3, kama hivi tunavyosema sisi, naye aje aseme hapa Musa, Jumanne ya kwanza na ya pili tu, asiongeze ya 3, kama kweli wanaume. Kwisha jamani, mashekhe wetu hawataki dini, kwa hivyo tuhameni kwa wale wanaotaka dini. Wetu hawataki dini. Kama ingekuwa wataka dini, ima wengekuwa wako majela au ingekuwa wako mchangani. Lakini hivi tulivyo, mashekhe wetu hawataki dini. Kwa vile hawataki dini, wenzetu wataka dini, twendeni kunapotakikanwa dini. Mtume alipoona Makureishi hawataki dini, wa Madina wataka dini, aliwaacha Makureishi akaenda Madina akiwa na watu 90. Si Makureishi wenyewe hawaitaki dini, wanaotaka dini ni hawa, twendeni huko. Kwa hivyo mashekhe wetu hawataki dini. Wako mashekhe wataka dini wako ndani huko, watatupa dini. Tutakufa tukiwa Waislamu wa kweli, kuliko hapa ufe na kansa, washakuwa mzee huyo miaka 70, ufe na pressure, wazee hao. Vijana ufa na nini? Na madawa ya kulevya. Ndivyo wanavyokufa vijana, na madawa ya kulevya. Sasa chagua kufa kwa risasi ya jihad na kufa kwa madawa ya kulevya. Hata hao wazee wanaolalamika, twawauliza mwapenda lipi? Lakini nawaambia tena, chunguza marihabu center haya yaliyoko, viongozi wake ni Waislamu. Kwa hivyo wao waona umuhimu mubaki mjini, muvute madawa ya kulevya, kisha wafungue marihabu, wafaidike kutokana na miili yenu. Msidanganywe. Ni kama mwenye neti ya mbu, anaotengeneza neti ya mbu. Kukikosekana mbu, atakubali? Atawatengeneza. Kweli urongo? Kwa sababu kukiwa hakuna mbu, atatengeneza neti za kufanyaje? Ndio kuna mfanyikazi wa mzungu mmoja, kulikuwa kuna mti ndani ya compound ya mzungu, kila siku wafagia yeye. Akamwambia mzungu, mti tu ukate, wanipa kazi mimi. Mzungu ambaye ukate, akaukata, akasafisha, akatupa majani na matawi nje, kukawa safi. Jioni mzungu akija akamwambia, basi nenda zako kwenu, huna tena kazi, majani hayanguki tena, wafagia nini? Kwa hivyo rudi kwenu. Akasema, kumbe ningeuacha ule mti ndio ningepata kazi mimi. Kwa hivyo hawa tumefungua marhabu ya Kiislamu, marhabu ya kinini, kukikosekana wenye kula madawa ya unga, zile marhabu zitafanywaje? Si zitafungwa? Hazikifungwa si mkwisha? Ndio mkao hawataki mtoke, watu wabakie, lakini lazima watu wapate elimu. Kwa hivyo nawaomba mimi vijana, ni wajibu wetu kwenda kupigana kule Somalia, na hatusemi kwa siri. Serikali yajua, nasema, na kwangu serikali wa kujua, na huwezi shikwa wewe unaisikilizwa, nitashikwa mimi ninaizungumza. Hasa wewe unasikiliza uoga wa nini?
na una sababu nzuri ya kujiokoa wewe. Mbona wamsikiliza? Mimi simsikilizi, ule ni msikiti ninakaa nafanya ibada, yeye wazungumza nimtoe. Khalas, mimi ndiye nitakaishikwa mwenye kuzungumza. Sasa wewe uoga mali? Hatuzungumzi kwa uoga, ni haki yetu, na jihadi ni ibada yetu, na jihadi ni kama sala na saumu, bali sala na saumu haziwezi kusimama bila ya jihad. Haziwezi sala na saumu zikasimama kama hakuna jihad. Ni wajibu vijana kwenda huko. Faman shaa falyumin wa man shaa falyakfur. Ikiwa Yusuf Haji ambaye mwenyewe wanamuita internal security na naibu wa bunge Farah Maalim waweza kurecruit vijana wakawapeleka Manyani kuwapa mafunzo kwenda kuwapiga Al-Shabaab, kwa nini sisi tusiwapeleke vijana kumpiga Sheikh Sharif? Na si siri hiyo, ishabainika. Ila kuna aya katika Qur'an ambayo Allah asema watahsabuhum jami'an wa qulubuhum shatta. Makafiri ukiwaona utaona wako kitu kimoja, lakini mioyo yao. Kwa hivyo vijana wakipelekwa kule, wenyewe wameingia uoga, wanasema tusije tukawafundisha vijana tukawapeleka kule, wakifika kule wakageuka wakaungana na Al-Shabaab. Hiyo ndiyo fikra yao ya kwanza. Sasa wana uoga wao. Pili, Waganda wana uoga kuwapa silaha wanajeshi wa Sheikh Sharif. Wasema hawa Waislamu tukiwapa silaha nzito watatugeukia, kwa hivyo wawapa silaha hafifu. Na wale wa Somalia wa Sheikh Sharif wakipewa silaha hafifu usema hawataka kutuangamiza sisi, kwa hivyo hutukua zile silaha hafifu wakaziuza sokoni wakanunua miraa. Ikawa kusonga hawasongi, kupigana hawawezi, hawana raha baina yao. Lakini sisi innamal mu'minuna ikhwa. Kwa hivyo ni wajibu atakaye kupinga apinge, asiyetaka asipinge, lakini kuwaingia vijana wa kila aina. Wazungu wameingia tele. Abu Mansur al-Amriki ni Muamerika mweupe katika viongozi wa kijeshi wa Al-Shabaab Somalia, na iko CD yake, nafikiri nimeitoa, watu wameichukua, wameiona. Wakati Abu Mansur al-Amriki akijibu khutba ya Obama aliyeitoa Misri, Abu Mansur al-Amriki, yeye Muamerika, amemjibu Obama kwenye CD, na CD ziko. Muamerika mweupe, Waingereza weupe, na Wahindi tele Somalia. Hawakwenda kupigana kikabila, hawa wamekwenda jihad. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Reka tuganire nanone wowe turagusuje uhisemo gufungura kino kiganiro kugira ngo tuze kukiganiramo byinshi bigiye bitandukanye. Turahera kuri hadithi y'igihumbi n'ijana na cumi na karindwi mu gitabo cya Muslim. Iragira iti intumwa y'Imana Imana yaravuze iti muri hadithi yaturutse kwa Omar Imana imishimire, yaravuze ati intumwa imitungo ya Bani Nadir ni imwe muyo Allah yahaye intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam nk'iminyago. Abisilamu abasangirangendo batiyushye akuya ngo bakoreshe amafarasi cyangwa ingami, ahubwo yari y'intumwa y'Imana Imana ihe amahoro n'imigisha, by'umwihariko yajyaga ihunikira umuryango wayo ibiwutunga igihe kingana n'umwaka, ibisigaye ikabishyira mu myiteguro ya gisirikari, mu mafarasi ndetse n'intwaro, mu rwego rwo kwitegura guharanira inzira y'Imana ari jihad. Iyi hadithi tuyisanga muri kitabu ari jihad. Ni mu gihe ibihugu bigize ikirwa cy'Abarabu ni ibihugu birindwi, ari byo kuri ubu ni Saudi Arabia, Yemen, Oman, Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu UAE, Kuwait, Qatar na Bahrain. Impamvu intumwa y'Imana yavuze ko izirukana Abayahudi n'Abanasara. Abanasara ni bande? N'abavuga ko bakurikiye intumwa y'Imana Yezu mwene Mariyamu ndetse bakanamwemera, nyuma bakemera intumwa y'Imana Muhammad
Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bakayikurikira. Naho ikindi gice cya kabiri ni cyabanze gukurikira intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nkuko tugenda tubibona hirya no hino. Nuko rero abo ngabo banze gukurikira intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ndetse n'Abarabu, intumwa y'Imana sallallahu yabahaye amahoro ndetse inabizeza kubarinda, ariko bakaba muri ibi bihugu batanga umusoro uzwi nka jizya. Ese uribaza uti ni ikihe gihugu muri ibi bihugu uko tumaze kuvuga haba UAE, Kuwait, Qatar, Bahrain, Saudi Arabia, Yemen, Oman, ni ikihe gihugu kirimo Abayahudi ndetse n'Abakristo mu buryo baba batanga umusoro? Nuko rero kuri buriya butaka ariho hatangiriye igicumbi cya Kisilamu, niho intumwa n'abahanuzi babarijwe cyane cyane mu ntumwa z'Abarabu. Ni naho yatangiriye mbere yuko igera ahandi. Isilamu yatangiriye muri bino bihugu uko tumaze kuvuga ko ari birindwi, ari byo Saudi Arabia, Yemen, Oman, Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu, UAE, Kuwait, Qatar na Bahrain, nkuko twari tumaze kubigarukaho rero. Nanone ikindi nuko intumwa y'Imana Muhammad sallallahu yarije kwimikaza ubuyisilamu, ubwo kuba haba irindi dini ritari irya Kisilamu byagorana. Niyo mpamvu rero abatari abayisilamu baba muri bino bihugu bakwa umusoro kugira ngo bahakorere imirimo igiye itandukanye, ndetse ntibemererwe no kuba bajya mu gisirikari cyangwa se mu zindi serivisi zirebana no gucunga umutekano w'ibi bihugu. Ariko bariya abantu batari abayisilamu baramutse bahabaye kubera izindi mpamvu zitari gutura, ntacyo bitwaye, nkuko twabibonye mu gitabo cy'ubucuruzi tuzareba mu biganiro twabagejejeho, wareba aho hasi. Igihe Abayahudi babaga Khaybara ni Madina, basabye intumwa y'Imana ko yabaha uburenganzira bwo kuhakorera ubucuruzi, ikabibemerera hashingiwe ku mabwiriza bari bumvikanye hagati ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndetse n'abatari abayisilamu bari bashaka kuhakorera ubucuruzi. Hari igihe intumwa y'Imana, Imana yihe amahoro n'imigisha, Imana yayihaga intsinzi itarwanye n'abanzi b'abayisilamu bagakwira imishwaro cyangwa bakemera kugendera ku mategeko ya Kisilamu, ikagera n'ibyo inyaga bita al-fay'u. Icyo gihe iyo mitungo ishyirwa mu byagirira abayisilamu akamaro, ntigabanywa abarwana muri jihadi kuko baba batarwanye. Ikindi ni uko byemewe ko umuntu ashobora guhunikira umuryango we ibyawutunga igihe kirekire, kandi ibyo ntabwo binyuranye no kwiringira Imana. Naho hadithi ivuga ko intumwa y'Imana itajyaga yibikira ibyo izakoresha umunsi uzakurikiraho, iramutse ibaye impamo, abamenyi basobanura ko ariyo ubwayo itarakundaga kubyikorera. N'umugihe rero hari iyi hadithi ivuga ko itwigisha ko ingabo zishobora kunyaga ibintu runaka, noneho umuyobozi akaba hari icyo yazigenera mu byo zanyaze igihe zikeneye kubikoresha muri gahunda z'urugamba, igisagutse kigashyirwa mu minyago zizagabana. Nanone iyi hadithi itwigisha ko hari itegeko kubahiriza amasezerano nubwo waba warayagiranye n'umuntu utari umuyisilamu.
abayisilamu igihe hatarimo kugomera Allah. Kandi ikindi nuko bitemewe kubangamira uwagutumweho agushyikiriza ubutumwa ubwo yoherezwaga n'uwamutumye, uwo nguwo aroroherezwa kugeza asubiye ku wamutumye, nk'uko abanyarwanda nabo babiciyemo umugani bavuga ngo intumwa ntiyicwa kubera yuko iba yakuzaniye ibyo yatumweho. Dukomeje ikiganiro cyacu, reka tugikomereze mu muryango witwa babu jizya wal hudna. Ni umuryango wigisha ibijyanye na jizya ndetse na hudina. Hadithi yaturutse kwa Abdurrahman ibn Auf, Imana imwishimire, yavuze ko intumwa Imana igihe amahoro n'imigisha yafashe umusoro ku mumajusi wakomokaga ahitwa Hajjara. Iyi hadithi yakiriwe na Bukhari, ikaba ifite urundi ruhererekane mu gitabo cya Al-Muwatta'u, ariko urwo ruhererekane rukaba rutuzuye neza. Hadithi yaturutse kwa Asim ibn Umar ayikuye kuri Anas, nawe ayikuye kuri Uthman ibn Abi Sulaiman, Imana imwishimire, yavuze ko intumwa Imana ihe amahoro n'imigisha yohereje Khalid ibn Walid ngo ajye gufata bugwate Ukayidiri wari umuyobozi wahitwa Domatul Jandara. Nuko baramufata baramuzana, yemeranya n'intumwa y'Imana Muhammad, Imana yamara n'imigisha kumurinda, nawe akajya atanga umusoro ajiza. Iyi hadithi yakiriwe na Abu Dawud, akaba ari hadithi y'1122. Jizya ni ikirero. Jizya ni imisoro yihariye itangwa n'abatari abayisilamu baba batuye mu gihugu cya Kisilamu ku masezerano ko bazabarindira umutekano ndetse n'imitungo yabo. Hudana ni ikirero. Hudana ni amasezerano nayo yo gutanga agahenge hagati y'abarwana mu gihe kizwi, habayeho ingurane cyangwa se ntibibeho, nubwo ibihe by'intambara biba bigikomeje. Nk'uko Allah agira ati, ariko niwagana inzira y'amahoro nawe uzayigane kandi wiringire Allah. Iyi aya tuyisanga muri Qur'ani igice cya 8 ku murongo wa 61, ubwo turavuga suratu Al-Anfal. Abamajusi ni ubwoko bw'abantu basenga umuriro. Hari n'igihe basengaga izuba, bakavuga ko isi ifite imana ebyiri zikomoka ku rumuri n'umwijima, kandi ko ibyiza bikomoka ku rumuri n'ibibi bigakomoka ku mwijima. Bahozeho mu gihe cyo hambere, Isilamu irabarwanya, n'ubu bariho ariko ni bake cyane ugereranyije n'intambara zakozwe n'abasangirangendo ndetse n'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ibayoboye. Iyi hadithi ikagaragaza ko byemewe kwaka abantu nk'aba bari mu bihugu bya Kisilamu kubaka umusoro, nk'uko byemewe kuwaka abayahudi n'abanaswara baba mu gihugu cya Kisilamu. Niba rero umaze kubyumva neza no kubisobanukirwa, wamaze kumva icyo Isiraheli ipfa na Palestina ndetse no muri Gaza, ndetse icyo Leta Zunze Ubumwe z'Abanyamerika bari gupfa na Irani ndetse na Iraq, ndetse n'icyo bapfaga na Libya ubwo bicaga Koloneli Muammar Gaddafi. Hanyuma hakaza Hajaru. Kuri ubu ni mu gihugu cya Bahrain. Domatul al-Jandal kuri ubu ni umujyi uherereye hafi y'umujyi wa Tabuk mu gihugu cya Arabia Saudite. Ni mu gihe hadithi yaturutse kwa Muadh ibn Jabal, Imana imwishimire, yavuze ati, intumwa y'Imana, Imana yihe amahoro n'imigisha, yanyohereje muri Yemeni integeka ko buri wese wamaze kugimbuka ngomba kumwaka idinari rimwe ry'umusoro cyangwa ikiguzi cy'umwenda wa mu'ayifiya. Iyi hadithi yakiriwe n'aba imamu batatu, na Ibn Hibban na Al-Hakim
bavuze ko ari hadithi y'impamo. Hadithi yaturutse kwa Avi ibn Amal al-Muzayyin, Imana imwishimiye, yavuze ko intumwa y'Imana, Imana yihe amahoro n'imigisha, yavuze iti idini y'Ubuyisilamu niyo ikwiye kuba hejuru, nta yindi dini rikwiye kwiba hejuru, nkuko tubisanga muri Qur'ani aho Imana ivuga iti huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu ala dini kullihi walau kariha al-kafiruna. Nanone iyi hadithi yaturutse kwa Abi Hurayra, Imana imwishime, yavuze ko intumwa y'Imana, Imana yihe amahoro n'imigisha, yavuze iti ntimukaje mubanza guha abayahudi n'abanasara indamutso y'amahoro assalamu, kandi nimujya muhura n'umwe muri bo mu nzira muje mumwegeza ahafunganye. Iyi hadithi yakiriwe na Muslim. Yes, dukomereje kuri hadithi ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ya 772, aho yohereje Muadhi ibn Jabal muri Yemen kubaka umusoro kuri buri mwana wese umaze kugimbuka. Ni ubwoko bw'imyenda yakorwaga muri Yemen, aho abayikoraga batari abayisilamu, aho bagombaga gutanga umusoro cyangwa se jizya, ugakorwa n'abantu bo mu bwoko bw'aba Muafi. Iyi hadithi itwigisha ko umusoro wakwa wamaze kugimbuka utakwa abana bato, kandi ukakwa ab'igitsina gabo gusa, ntiwakwe ab'igitsina gore. Iyi hadithi igaragaza ko bitari bikwiye ko umuyisilamu yisuzuguza imbere y'utari umuyisilamu. Ntibinemewe ko umuyisilamukazi arongorwa n'utari umuyisilamu, bikaba byemewe ko umuyisilamu arongora umunasara, ubwo ni umukristo cyangwa umuyahudikazi. Naho iyo ababyeyi bombi batandukanye ku idini, nko kuba umwe yava mu idini y'Isilamu cyangwa yari asanzwe atari umuyisilamu, bagatandukana, icyo gihe umwana aba uw'umubyeyi w'umuyisilamu. Ikindi ni uko byari bikwiye ko abayisilamu ari bo bagira imico myiza, bagaragara neza mu myambaro n'isuku yo ku mubiri kurusha abandi bantu bose batari abayisilamu, kandi abo bose batuye ku isi abayisilamu bakababera imbonera. Nanone hadithi ya 744 ni ingenzi ko umuyisilamu asobanukirwa iyi hadithi ya mbere. Iyi hadithi ntabwo dukomeza na hadithi yaturutse kwa al-Muswal ibn Makhlamat na Mulwan, Imana ibishimire, yavuze ko intumwa y'Imana, Imana iyihe amahoro n'imigisha, yagiye Maka mu mwaka wabayemo amasezerano ya Hudaybiyah. Nuko avuga hadithi mu burebure ayarimo ko ibi nibyo Muhammad ibn Abdullah asezeranye na Suhayl ibn Amir ko intambara igomba guhagarara imyaka 10, abantu bagatekana, ntihagire n'abazatera abandi. Iyi hadithi yakiriwe na Abu Dawudi, n'inkomoko yayo iri mu gitabo cya Bukhari. Ndetse no mu yindi hadithi ya Muslim nawe yakiriye igice cy'iyi hadithi. Muri hadithi yaturutse kwa Anas, Imana imwishimira, yavuze ko muri ayo masezerano ya Hudaybiyah harimo ko uzaza aturutse muri mwe abayisilamu ntabwo tuzamubasubiza, naho uzabazamo atuvuyemo ababangikanyamana muzamudusubiza. Abasangirangendo baramubaza bati, iryo bwiriza uraryandika yewe ntumwe y'Imana? Intumwa y'Imana Muhammad sallallahu irasubiza iti yego, kubera ko uzabasanga muri twe Allah azaba amujyanye kure y'impuhwe ze, naho uzadusanga tukamusubizayo Allah azamuha uburyo azagera ku ntsinzi anamucire icyanzu.
Allah azamworohereza uburyo azaba umuyisilamu. Hadithi rero yaturutse kwa Abdullah ibn Umar, Imana imwishimire we nase, yavuze ko intumwa y'Imana, Imana ihe amahoro n'imigisha, yavuze iti uzica muahadi ntabwo azigera yumva impumuro y'ijuru, kandi iyo mpumuro yumvirwa mu ntera ingana n'urugendo rw'imyaka 40. Iyi hadithi yakiriwe na Bukhari. Imanini icyo twiga muri iyi jizya nuko umusoro ntabwo ureba abayisilamu mu babana n'abandi batari abayisilamu mu bihugu bitari ibya Kisilamu. Ikindi nuko nabo babikora kuriya iyo bahuriye mu nzira bose bashaka gutambuka, nibwo umuyisilamu yigizayo utari umuyisilamu we akabanza umuyisilamu agatambuka, kubera ko Imana yubahishije abayisilamu isuzuguza abatari abayisilamu. Aho niyo mpamvu Imana itubwira muri suratu al-Hajj, itubwira ati rubbama yawadu alladhina kafaru law kanu muslimuna, babandi banze kuba abayisilamu ku munsi w'imperuka bazicuza impamvu batabaye abayisilamu. Ubu muri aka kanya abayisilamu buzuye hirya no hino ku isi, ugereranyije n'andi madini ari mu gihugu, haba u Rwanda, u Burundi, Tanzania, Uganda, Congo, Sudani, Somalia, Ethiopia, Burkina Faso, Kuwait, Bahrain n'ahandi. Usanga idini ryiganje ari idini rya Islamu, rifite abayisilamu benshi ariko basuzuguritse, abayisilamu birirwa bapfa nk'ibimonyo cyangwa se inyenzi cyangwa se imbeba zo mu nzu, kubera ko bataye itegeko rya Allah subhanahu wa ta'ala, ariyo ari jihad. Jihad rero niyo ibada iruta izindi ibada zose. Jihad iruta gusari, jihad iruta hijja, jihad iruta sadaka, jihad iruta siyama. Kugwa mu nzira y'Imana nirwo rwego ruhambaye, kandi nta wundi ugwa mu rugo rwego usibye ko ari umwemeramana. Allah subhanahu wa ta'ala akatubwira muri Qur'an ati الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. ngo abemeramana barwana mu nzira ya Allah, naho abahakenyi bakarwana mu nzira za shitani. ngo ngaho yemwe abemera Imana ni murwanye abambari ba shitani, ni kuko abambari ba shitani itsinda rya shitani ni rinyantege nkeya. Ese wo muyisilamu urwana uruhe rugamba? Urwana mu yihe nzira? Urihagaze kuhe musimamo? Urwanirira la ilaha illallah cyangwa urwanirira taguti? Ntabwo rero bivuze ko kubangamira umuntu utari umuyisilamu umusunikira ahantu habi aribwo uba ukoze ikintu cyiza, ahubwo ubimusaba ku neza, yakwanga mukabona ubwabipfa. Kuko aba yaremerewe kubana n'abayisilamu kandi aba atanga umusoro mu bihugu bya Kisilamu, utuma abana n'abayisilamu mu mahoro. Icyo hadithi rero ivuga ni igihe bahuriye mu nzira bose bashaka gutambuka, umuyisilamu niwe ubanza gutambuka mbere, naho utari umuyisilamu agakurikiraho. Kabiri, ntabwo byemewe ko umuyisilamu abanza gutanga indamutso y'amahoro assalamu alaikum ayiha utari umuyisilamu, kuko atari indamutso ye. Ariko biremewe ko kumusubiza mu ndamutso ziba zisanzwe hagati yabo igihe zitarimo ibangikanyamana. Nanone mu gusobanura hadithi ya 775 Hudaybiya, ni agace kegereye Maka. Aya masezerano yabayeho igihe intumwa y'Imana, Imana ihe amahoro n'imigisha, yari igiye Maka igihe gukora umura. Byari mu mwaka wa 6 wa Hijriya mu kwezi kwa 11, byari kuwa mbere, byari kuwa mbere bayangiye kwinjira Maka, nuko abanza kugirana nabo aya masezerano turimo turebera hano muri izi hadithi. Nanone iyi hadithi igaragaza ko bitemewe guca ukubiri amasezerano wagiranye n'abantu wagiranye n'abantu aba naba cyangwa bariya na bariya, nubwo haba harimo bimwe mu bigaragara ko
mu bigaragara nkaho ari uguca intege cyangwa kugusuzugura igihe wowe ubona ko ayo masezerano azavamo izindi nyungu rusange ku bayisilamu muri rusange wemera ayo masezerano kubera za nyungu z'abayisilamu ku nyungu zabo rusange ukurikiye. Mu ahadi ni umuntu utari umuyisilamu uba mu gihugu cya kisilamu ku bw'amasezerano aba yagiranye n'icyo gihugu agahabwa umutekano akanarindwa. Asabuqi bisobanuye gusiganwa, aha bikaba byaje muri uyu muryango mu buryo bwo kwerekana imwe mu myitozo yemewe, harimo kuba abantu bashobora gusiganwa ku mafarasi cyangwa n'amaguru, ndetse n'ikindi kitanyuranyije n'amategeko ya Isilamu gishobora gutuma umuntu agira imbaraga. Bishobora no gusobanura igihembo umuntu ashobora gushyiriraho abagiye gusiganwa gitwarwa n'uwahize abandi bitari sabake. Ibi byemerwa iyo icyo gihembo gishyizweho n'undi muntu utari utari mu irushanwa, naho iyo ibyo bihembo bishyizweho n'abari kurushanwa ku mpande zombi, icyo gihe ntabwo biba byemewe kuko bifatwa nk'urusimbi. Hadithi ya 779 Al-Rumi bisobanuye iki? Bisobanuye kurasa imyambi, kunaga amacumu n'ibindi abantu bashobora kunaga bagahuza neza n'icyo baba bashaka kunagaho, cyangwa se icyo twakwita target, cyangwa se kugwa mu gipimo nyacyo. Hanyuma rero amafarasi yari yaramenyerejwe kwihuta mu kwiruka, yashyiriweho kwiruka ahantu harehare, naho ariya atari yaramenyereye kwihuta mu kwiruka yo yashyirwaho kwiruka ahantu hagufi. Ikindi nuko byemewe umuntu kwitirirwa umusigiti nubwo bwose tuzi ko imisigiti yose ari iya Allah, ariko ntacyo bitwaye umuntu awiyitiriye. Imana ihe amahoro n'imigisha yashyiriyeho intera ndende, kubera ko ifarasi zinjiye mu mwaka wa 5 ziba zifite ingufu kandi zinanyaruka kurusha intoya kuri izo. Ibyo byose rero nibyo tugenda turebera hamwe mu muryango wa jizya ni iki? Jizya twareberaga hamwe hadithi zivuga uburyo abatari abayisilamu batanga umusoro bawuha abayisilamu mu bihugu bya kisilamu. Byumvikana ngo ibihugu bitari ibya kisilamu abayisilamu bagomba kwitonda ndetse no kwitwararika, ndetse no kudahutaza utari umuyisilamu, ndetse bakamwerera imbuto, kubera yuko ineza wagiriwe n'uwakugiriye nabi imuviramo ivugabutumwa ryiza, kuko ukamugaragariza ko wemera Imana isumba byose, umuremyi w'ibiremwa byose. Ntabwo rero byari bikwiye ko umuyisilamu yisuzuguza imbere y'utari umuyisilamu, kandi nubwo byari bikwiye ko umuyisilamu aba umuntu woroheje imbere y'utari umuyisilamu, nk'uko Qur'ani ivuga aho itubwira iti Muhammad Rasulullah walladhina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Intumwa y'Imana Muhammad we nabo bari kumwe nabo bari inkazi ku batari abayisilamu, hanyuma bakaba abanyempuhwe hagati ubwabo ku bwabo. Bimeze gute muri iyi misi ya none? Abayisilamu ubwabo ku bwabo ni inkazi, hanyuma bakaba abanyempuhwe ku batari abayisilamu. Uko nguko rero nuko usanga bagenda basuzugurika mu bihugu bigiye bitandukanye, nk'uko turi kubibona Saudi Arabia ndetse na UAE, Emirates z'Abarabu. Bityo
amategeko nk'aya ngaya baramutse bayashize mu bikorwa ndetse akanubahirizwa, bityo Isilamu yagumya kuzamurirwa icyubahiro ndetse n'agaciro. Ariko UAE tuhora tubabwira ko Saudi Arabia na UAE bagambaniye abayisilamu kubera yuko bo ubwabo aya mategeko nibo bakagombye kuba bayashyira mu bikorwa, ariko uzasanga bo ubwabo bumeze nkaho ntacyo bibabwiye. Dore ikiri guteza intambara iri kubera mu burasirazuba bwo hagati n'aya mategeko, kubera ko abayahudi bagomba gutanga umusoro ari wo jizya bawa abayisilamu, ndetse n'abakristo bari muri Isirayeli n'ahandi bagomba gutanga jizya cyangwa se umusoro bawohereza abayisilamu. Ariko kubera yuko bamaze kugaragaza ko nkuko tubisanga muri suratu Al-Ankabut aya ya 11, aho Qur'ani tubwira iti babandi bahakanye bashutse abemeramana barababwira bati nimuze mukurikire inzira yacu, muze mukurikire amategeko yacu, tuzirengera ibyaha byanyu. Umusambanyi ntimukamukubite inkoni 100, ahubwo muzamuzane tumufunge, ndetse n'uwibye ntimukamuce ikiganza, ahubwo muzamuzane tumurase. Ibyo byose rero biragaragaza ko abayisilamu bamaze gukurikira iyo nzira y'abahakanye, kubera yuko ibihugu byinshi bigiye bitandukanye ukuyemo Iran ntabwo aya mategeko yubahirizwa yo kuba umujura agomba gucibwa ikiganza, yaba ari umujurakazi cyangwa se umujura w'umugabo, ndetse n'umusambanyi agakubitwa inkoni 100, yaba ari umuhungu inkoni 100 ndetse no ku mukobwa inkoni 100. Ibi byose bikaca ubwangizi. Niyo mpamvu rero hadithi turi gusorezaho y'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam aratubwira ati uzabona ikibi gikorwa azagikuzeho imbaraga, ibyo natabishobora azahamagare abashoboye kugikuraho cyangwa se abandi bantu baze bamufashe gukuraho icyo kibi, ibyo nabyo natabishobora azababarira ku mutima, uko nukwemera guke kugirwa n'indyarya, wa dhalika ta'aful imani. Nanone Qur'ani yo ikatubwira ngo icyo gihe iyo wananiwe gukuraho ikibi cyari kiri gukorwa n'imbaraga zawe, ndetse ukananirwa no guhamagara abantu ngo baze bagufashe kugikuraho cyangwa se bagikureho, ibyo nabyo bikakunanira, Qur'ani kavuga ngo uzimuke aho hantu. Hadithi y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam akavuga ati nitandukanyije cyangwa se ndikure n'umuyisilamu utuye rwagati mu bashirikina. Nukuvuga ngo abayisilamu batuye hagati y'abashirikina, kubera iyo shiriki bakora, iyo shiriki iragenda igatwara baraka, igatwara imigisha iboneka mu buryo, nubwo abayisilamu baba bakoze iswala ndetse n'ibindi bikorwa bigiye bitandukanye, ariko abashirikina babatwara imigisha yabo, abayisilamu bagasigara bafite umuvumo nk'uwo bari abashirikina bafite. Niyo mpamvu rero ari byiza ko umuyisilamu ahamagarira abantu bose kwemera ubuyisilamu kugira ngo bave mu ibangikanyamana, bareke gusenga Yezu na Mariya, kubera yuko iryo ni ibangikanyamana. Bityo rero mu gusoza uyu muryango twareberaga umuryango witwa al-kitabu al-jihadi ndetse na al-kitabu al-jizya. Duhurire mu bindi biganiro. Barakallahu fikum wa jazakallahu